Tuan-tuan, saya nak tutup dan nak ajak tuan-tuan untuk buat satu amalan supaya bukan sekadar kita ni dapat keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad, tapi kita mendapat syafaat bagi Rasulullah SAW nanti di yaumul qiyamah. Apa dia amalan dia? Nabi SAW sebut, man shalla alayya hina yusbi 'asharan wa hina yumsi 'asharan adrakathu syafa'ati yaumul qiyamah. Siapa yang berselawat padaku pada waktu paginya 10 kali dan pada waktu petangnya 10 kali, maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan, kalau tak boleh nak ingat langsung apa saya cerita daripada awal sampai habis ni, tuan-tuan buat balik yang ni pun tak apa dah. Lepas bayang subuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Lepas bayang asar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Cara dia yang kami buat lah. Sebab payah kita ni, kalau kita ni hanya lekat dengan zikir bila kita duduk bersila. Jadi pecah kita ni orang Melayu ni, dia sambil berjalan tak boleh jadi. Jadi kami buat di madrasah kami, lepas bayang subuh tu baca la ilaha illallah 10 kali, baca Allah majid madana 7 kali, lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca ayat kursi. Lepas tu sebelum lepas tu subhanallah 3 kali tu, sebelum baca doa selawat tu. Sebab kalau sehari lepas baca doa tu dia tak jadi dah selawat tu, kita jadi bangkit ni dah tak buat dah. Nak bagi lekat tu, sebelum baca doa yang ramai, selawat tu 10 kali. Itu imam pimpin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad 10 kali. Baru a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca doa baru lagi. Boleh tak try buat itu? Nak bagi lekat. Saya ajak tuan-tuan sekalian, tolong beramal setiap hari lepas subuh 10 kali dan lepas asar 10 kali. Tapi kata apa? Dia mendapat jaminan syafaat bagi Rasulullah SAW nanti di yaumul qiyamah. Boleh tak? InsyaAllah mudah jadi manfaat lah. Terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan sampai habis ni.